Kei poe hākena ngā waiwai kakama o te matawhā nui o te whenua I tēnei wā mo te whakataetai pāwhutu pōro o te ao. Ko Aotearoa tētahi o ngā whenua toa ki taua hā kinekina, I nā rā hoki e whitu o tātou kapa kei ngā wāhanga e iwa o taua whakataetai. Ka mutu he tokomahanga Māori kei tēnā kapa, kia tahuri ake tātou, kia Raniera Harrison. The biggest cheer of any nation so far. Ko te tianara e ārahi ana I ōna hoia ki te mura o te ahi. It was a very humbling experience. It was cool as well because not only our contingent who put so much work into the prep leading up to this, and now we're in the final straight. E whakaarataki hiana e tō rātou manutaki e karanga iho nei ko Mr. Touch, ara ko Peter Walters, I tuanaki atu rā ngā kapa e whitu o Aotearoa ki te whakataetai ipu pāwhutu pōro o te ao tuawaru I te rangi nei. Rua te kauma rima ngā whenua mai ngā tōpito katoa o te ao, ka pakanga atu mo te whakaihu wakatanga I ngā wāhanga e iwa, hei ngā rā e rima e haere ake nei. All the other countries, and some of them very small, they scrimped and saved to get here, but many of the lesser countries got here, so it's great to see all of them here as well. Me te aha e pūrena ana o tātou kapa ki te whakataetai I te pūmanawa Māori e kore e kite ana, I wāhike anō. We've got some good young talent in all our teams, in all our open grades. They're a little bit nervous as they are. They've certainly got the talent and the skills, otherwise they wouldn't be here. So it'll be good to get their first game under their belt and just build from there. Ko tētahi o era ko tūmanawa tāwhai, he torekai huruhuru ki te papa pāwhutu pōro o te ao. I riro I aia tōna pōraka āmotu tuatahi I nā pō, ko ia hoki tērā e māperetia nei mō tōna tira Open Men's I tuarua mai ai ki Ahitereiria I te tau 2000. Te kaumātahi. Yeah, bro. First of all, feet are itching, bro. Can't wait to get on there to represent my country. Oh, priceless, bro. Me te mōhio anō he maha tonu ngā tamaiti Māori e tae ana tēnei momo kounga. Te kapu atu. Exactly. Coming from a place where everyone doesn't wear shoes, rides horses everywhere, coming to a big stage like this, oh, life-changing. Ka huri te aronga nui a ngā tira e whitu o Aotearoa ki te tākoro tuatahi I te wāhanga Open Men's ki Amerika, he mea whakatau I te wairua ki tēnei papa, nui tai ore ore. There is a lot of nerves and that's to be expected. However, the skills certainly there and the talent is there. That's the main thing. Got to feel confident, to feel positive, no negativity around us, and yeah. He māmā ke tā te kiake ki tā te whakatinana. Ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Raniera Harrison, Te Karere. Ka tahia no te rongo, ka tai mai kia mātou, kua hau kerekere te kapa tāne o Aotearoa I Amerika, te kaumāwhitu ki te rua, nā hei a kōko ake nei tīmata I te tākoro tuatahi a te kapa wāhine.